وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tayansa Allah ağa жетiştүү болот. Allah sizin işinizge özü Allah koluna alsa bütbögen iş bolobу? Jok. Allah kimdi kalasa oşoga sebep kılat, birok işiniz bütöt. Nege? Sebepsiz Allah'a tayanganız. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ. Kim özünün akılına tayansa, men ötö küçtүү, akıldуу, bilimdүүmün, okugan emes, bilimi jok kalgan. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ. Akılına tayangan adam fakat dalla. Uşunday adaşat. Hiç kim adaşpagınday adaşatdı. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى مَالِهِ. Baylığına tayangan adam fakat qalla. Sekundda uşunday bolut, baylığın nölgө düşüp kalganda, azayıp kalat baylığı. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى سُلْطَانِهِ. Kim biligine tayansa fakat ihtalla, aldanıp kalat. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى اللّٰهِ. Kim Allah'a tayansa فَلَا ضَلَّ وَلَا قَلَّ وَلَا اخْتَلَّ. Ol adaşbayt dağı, kemimeyt dağı, aldanmayt dağı. Oşoğu emne bar bolsa bolsun. Allah kimge emne verse bolsun. Oşol nerseler bolup durup Allah'a tayangan oşul tayanıştı. Musa aleyhisselam okuyasında. Musa aleyhisselamın kolunda tayağı var. Kaynatası Şuayb paygambar. Musa paygambardı ne dedi? Oşol keze de kalın bar okşaydı. Ayttık. Tam da dedi. Kızlarından birösün berem dedi. Musa aleyhisselam tanıdı. Aytdemi 10 yıl koy, 8 yıl koy kaytarasın dedi. 10 yıl kaytarsan özün bilesin dedi. Kaynata köye ola kayıp jatadi. Kızım berem, birok 8 yıl koy kaytarasın dedi. Şart. 10 yıl kaytarsan dağı jakşı bolat dedi. Musa aleyhisselam 10 yıl kaytardı. Mine koy kaytarasın dep durup tayak berdi. Al tayaktı Şuayb paygambarga atası bergen dedi. Ağa anın atası bergen. Ağa Adam aleyhisselam bergen. Adam aleyhisselam anı kurup çıkmay beyişten ala çıkkan ele. Adam aleyhisselam kolunda var kezde tayak ele. Nuh aleyhisselam kolunda var kezde tayak ele. Şuayb paygambarın kolunda var kezde tayak ele. Musa aleyhisselam koluna kelgende al jönle tayak bolboy asa Musa boldu. Musa aleyhisselam da anı 10 yıl boyu işletip жүрдü. Jönle. Koy kaytarat. Karışkırlar kelse saktanat. Daraktardın jalbıraktarını köyüp beret. Жерлерди жумшартат, bir жерден секирип өтүш керек болсо секирип өтөт. Кыскасы, таягы дайыма жанында. 10 жылдан кийин Аллах Таала Муса алейхиссаламга пайгамбарчылык бергенден кийин суроо берип жатат. Ва ма тилка би яминика я Муса. О Муса, бул Таха деген сүрөдө бул окуя кеңири бар. Эй Муса, сенин оң колуңда кармап алганың эмне? Ушул аяттан билинет, ким таяк кармаймын десе, картайып калгандан ошол киши таягына оң колуна кармап жүргөнү демек туура ошол экен. Себеби Муса пайгамбардын таягы оң колунда экен. Жапжаш эле адамдын таяк көтөрүп жүргөнү сүннөт эмес. Таякка муктаж болуп калып таяк көтөрүш керек болсо, анан таяк көтөрсөңүз болот. Ошону оң колго, сол колго көтөрсө болбойт эмес. Кыскасы оң колго кармап алган экен да Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам не деди жоопко? Qala hiya asaya. Allah bul menin tayağım dedi. Cevaptı qarаңыз. Bul jönle tayak degen jok. Bul menin tayağım dedi. Anam Allah Taala suragan jok elem, ne kılasın, ne paydası var? Jok, Musa aleyhisselam ulap ketip jatat. Atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Sura qısqale. Ma tilka bi yaminika ya Musa. Musa oң kolundağı emne? Cevaptı qarаңыз. Ey Allah bul menin jeke mençik tayağım, bul tayakka tayanamın, koylarımdı bağamın, karışkırlardan saktanamın dep sanap jatat, ulamalar aytadi 70'tey paydasını sanap berip atat Allah Taalaga deydi. Anan Allah Taala ne dedi? Alqiha ya Musa. Musa, şu tayağыңды жерге koyçu dedi. Oşul okuyany bayandap jatkanda kebiröler makul aytpayın işte dedi. Kebiröler ne dedi? Musa aleyhisselamda Allah Taala aytkan tayağını taşta degen. Taşta degen jok. Arap dilinde taşta degen söz irmi bolot. Irmiha lahtır taşta ırgıt alıska. Allah Taala alqi dedi. Alqi degen koy degeni. Janыңa жерге koy degeni. Alqiha ya Musa, tayağını koyçu degeni. Tayağını janına ele koydu. Faida koyoru menen faida hiya hayyatun tas'a. Tayağı ajdar bolup ketdi.
Çoң жыланга айланып кетти. Tas'a degeni nары beri çurkap жүрөt. Tiri ajdar. Musa aleyhisselam çoçudu. Allah Teala ne dedi? Khudha ve la takhaf. Musa dedi çocuğa, karmagın dedi, korkmagın. Sanu'iduha siratahal ula. Tayağın algaçkı avalına kaytarıp berem. Musa aleyhisselam şunda kuyruğundan karmayın dese, çocuğu başından karma dedi. Musa aleyhisselam tayağını başından karmaganda tayak oldu. Okuya oldu, bitti. Musa aleyhisselam ömrünün akırına çeyin tayağın taştagan yok, götürüp жүрдü. Biroq tayan için taşladı da. Anan keyin kimge berdi al tayaktı belgisiz. Asa Musa'nı izlebeş gerek. Eğer bugün tavuk kalsanız dile taşlasanız eşteki olmaydı. Alçı. Bul Allah Teala biz sizlerge korsatı için. Eğer Allah Teala Musa aleyhisselamdan menden sırasa. Bul ne dese ben dedim. Ya Allah bul menin maşinem. Ya Allah bul menin dükkanım. Menin konteynerim. Menin zavotum. Menin diykançılığım. Meniki deymiz. Birincisi. Ikincisi bul maşinemenen ben kışında içi жылуу alısqa baram. Tuğandarım mingizem. Bala çakamda aylantırgan alıp çıkan. Bul dükkan meniki. Dükkandan düşkön paydaga bala çaka bagam. Atayın eme jardan berem. Bul diykançılık meniki 10 hektar yer. Bul jarmısın ijaraga berem. Jarmısını buday egem, arpa egem. Jalqorak bolsanız, je bolbosa sabiz egem, kartoşka egem, meynetkeş bolsanız. Kıskası işteyim oşol yerden payda. Oşol payda menen bala çaka bagam. Biz oşontip aytmakmız da bizce. Bizde kimde hem ne olsa. Dükkanı olgan, dükkanını aytat ele, diykançılığını aytat ele, kesibi olgan, kesibini aytat ele. Allah Teala bu okuya arqılı bizge ötön nazik sonun bir nese düşündürdü. Qara, diykançılığınarda taştabagıla. Magazinde de jaup taştabagıla. Ustaxanаңarda japbagıla. Kesibingerde taştabagıla. Bolgonu sen ançalık tayanıp alba dedi. Tayağına. Жылан болып сен жеп алсачы dedi. Sen мындай де, Құдай бұйырса, ушул жерден пайда болады. Allah қалабаса қанша адамдарды машинасы үшін өлтіріп кетіп жатады. Қанша адамдар үйін ішінде күйіп кетіп жатады. Қанша адамдарды жері үшін су талашып кетменен башына жеп өліп қалып жатады. Allah қаласа, ошого Allah қаласа пайда болады деп ишенген, бирок таяғын таштаба dedi. Tayanıç Allah'a olsun, tayağınızды bekemирек кармап алыңыз, başынан кармап алыңыз. Dükkanыңызды андан чоңыраак dükkan жасаңыз. Diykançılığınız 5 bolsa 10 hektar diykançılık kılыңыз. Maşinеңiz кичинекей bolsa чоң машина алыңыз. Ustaxanаңыз бирөө bolsa экөө кылыңыз. Бирок tayanıç hiç kaçan bul nerselerge bolbosun, Allah'a bolsun dedi. Emi Musa aleyhisselam burada kolundağı tayak menen tolka koy kaytara ule, emi oşol tayanıcı çıkkan. Allah'a tayanıcı bolgan kolundağı tayak menen Firavundan musulmandardı saktap alıp gelatat. Artta Firavun, aslında su, darya, çoğ. El köp Banu İsrail 12 uru aytты, inna lamudrakun. Musa dedi. Musa aleyhisselamın kavmi var go, eli var go. Ötö madaniyatsız eleli. Ötö adepsiz söylegen sözleri dağı sen dep söyleytiledi. İnna lamudrakun dedi. Boldu dedi. Sağa işeni biz arasatta kaldık dedi. Bul jaka barsak su, bul jaka barsak ölüm dedi. Ayaktan nары sen артынан erçilik degендей kılıp söylüp atdı. Musa aleyhisselam ne dedi? Kalla, hiç kaçan anday olmaydı. İnna ma'iya rabbi seyahdini. Allah benimle birge, Allah bizge yol açıp beredi. Allah'tan hüküm kütüp durar. Allah ne dedi? İdrib bi asakal bahra. Musa kolunda tayak var go. Tayanıcı yok bul tayağında. Oşol tayağın menen suğa çap dedi. Emi qarаңыз. Allah'tan hükümün keyde adamın aklına sıyat, keyde akılga sıybay kalışı mümkün. Tayaktı suğa çapsanız mı olur? Çap ötü su çaçıraydı. Tayaktı Firavun'un başına çapsa, çok degende minusa diyeyim bunu. Akıl o şunu aytar. Musa aleyhisselam akılını işletmeyi Allah'tan aytkanın jasadı dağı sudu çapkanda hüküm atkardı da tayanıcı çıkkan tayak murda Musa aleyhisselamga ele paydasını tegizip жатқан bolsa, emi oşol tayak bir kavimge paydasını tegizdi. Allah Taala oşol tayakты çapkandığından suunu ağıp жатқан suunu toktotup 12 jol açıp berdi. Күнгө hüküm berdi. Arttan kelet atalar toktop kalgan jok. Pauzada emeseler, basıp kelet.
suudun астын кургатып берди. 12 уру 12 жолдон өтүп баратат. Анан алар дагы жанталашып кутулсам эле болду эмес. Муса алейхисаламдан сурайт да, фаланчылар өтүп атабы, өтпөй атабы. Муса алейхисалам Аллахтан дуа кылганда ортодо токтоп калган сууну Аллах таала айнектей кылып берди. Бири-бирин көрүп атышат. Силер да барсыңар, силер да барсыңар. Булар суудан өтүп жатканда Фираун дагы аскери менен келип сууга кирди. Ошол эле сууга, ошол эле жол менен мусулмандардын эң акыркысы суудан чыкканда Алла өкүм берди. Толугу менен Фираун аскери менен сууга чөгүп кетти. Анан эл Фираундон өтө катуу корккондон не деди, айтты. Бул өлгөн эмес деди. Бул бир күн бир жерден чыгат деди. Өлдү десе, жок, өлгөн эмес. Муса алейхисалам дуа кылганда Аллах таала өлүгүн чыгарып берди да. Ошого чейин суу, дария, деңиз, океан ичинде өлгөн балыкты дагы, адамды дагы суусун өлүгүн чыгарбайт экен да. Муса алейхисалам дуасынан кийин өлүктөрдү сууга сыртка чыгара турган болгон. Киттерди да чыгарып салат сырткачы. Анан бул эл, макул эми ишендик дейт. Анан жолдо баратканда чаңкады. Айтты, Муса, биз чаңкадык дегенде Муса алейхисалам айтты, Аллах, эл чаңкады, суу жок дегенде Аллах таала эмне деди? Таягың менен ташка чап деди. Таякты ташка чапсам не болот? Же таяк сынат, же таш, мындайча айтканда эчтеке болбойт, туурабы? Жок, Аллахтын өкүмүн аткарып туруп, таянычы чыккан таяк менен чапканда фан фажарат мин хусната ашрата айна, ошол таштан 12 булак атырылып чыкты да. Ар бир кавым өзүнүн булагынан суу ичти. Айтайын дегеним, биздин бүгүн бизде бар нерсе, биздин машинебиз, дыйканчылыгыбыз, ustaчылыгыбыз, кесибибиз, акчаларыбыз, үйлөрүбүз, аларды өтө жакшы кылып кармап жүрүшүбүз керек, бирок бул нерселерге таянып, ишенип албашыбыз керек. Менде акчам бар, өлбөйм, машинем бар, көчөдө калбайм, жумушум бар, мен жашайм. Жок. Аллах буйрса жакшы болот. Аллах кааласа жакшы болот. Аллах сактасын, эгер Аллах каалабаса, акчаң болсун, машинең болсун, үйүң болсун, кесиң болсун, не болсо болсун, өлүп калсам не болот? Ошондуктан мусулмандын бүт нерсеси болсун. Аллах эмне берген болсо, ошону өтө сонун кылып, жакшы кылып, мыкты кылып иштетиш керек, таштабаш керек. Бирок таянып албаш керек. Эң сонун жол ошол. Ошого Аллах карайт, ким эмнеге таянган болсо, ошол Аллах таала ошол таянган нерсесине эмне кылып коет, тапшырып коет. Сен ушунча айлыгың болбосо кыйналып жашайм дейсиң, болду, ошончо айлык тап анда өзүң. Кыйналбай жаша. Ага чейин кыйналып жашай бер. Ошого таянбаш керек туган. Акчага да таянбаш керек, бирок акчаны таштабаш керек. Машинеге да таянбаш керек, бирок машинени да таштабаш керек. Кесибине да, акылына да таянбаш керек, бирок кесибин да таштабаш керек. Эң жакшы деңгээлде аткарып кесибин, анан Аллахка таянуу, мына ушул имандуулук.